Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adik ya. Wah teman-teman, kakak mempunyai jam karakter teman-teman. Kira-kira akan berubah jadi badut apa ya teman-teman? Kalau dipasang ke badut Woody, badut Pikachu, badut LOL, badut Pororo, dan badut gajah. Sebelum memulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Wah teman-teman, badut Woody berubah jadi badut Kapten Amerika teman-teman. Keren sekali. Nice. Wah teman-teman, badut gajah berubah jadi badut Ninja Turtle teman-teman. Keren sekali ya teman-teman. When I popped off, then you go gave me just a little bit of love. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu aku memasangkan jam tangan ke mereka teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.